ang tanan nakasala. Kinsa man ang tanana? Apil ba si pare diha? Apil, kasala si pare, si pastor. Apil, kasala si pastor. Kita, asamot na. Di man ta pare, di man punta pastor, samot na tang makasasala. Sala sa huna-huna, sa kasing-kasing og sa gawa. Wala manggurutan nagpatay, wala manggurutan nangabit, wala manggurutan nagdisobey sa atong parents, wala ta nangawat. Unsa pagklaseng mga sala. Pero matud pa sa Romans 3:23, tanan nakasala ta sa unsa, sa atong garbo, atong hugaw nga panghuna-una, sa atong kasing-kasing nakasala ta kitang tanan. Kung kay nakasala man ta, di na malipay ang Ginoo nato. Kay nakabsan man ta sa himaya sa Dios. Makasasala man ta, di ba? Ako apil ko, andam na ba ka mamatay para sa imong sala? O ikaw, andam ka mamatay sa imong sala? Unsa kay gikinahanglan ninyo aron dili mo mamatay? Maghinulsol sa sala. Dan malikayan na nga makasala. Ang tawag na repentance. Ang repentance, dili tong nakasala ko, sorry kayo ha, sorry. O, dahil magtaman ra ka sa sorry, nawa kay repentance, sa sunod, maripit na po na klase nga sala, and then, morgyapon, nakasala na po kumbalik, sorry na po ha, sorry. Magbalik-balik, rin na, kaya ang tao, wala may repentance. Ang repentance, mauni, nakasala ka, nakita nimo ang maot nga epekto sa sala. Muingon nagyug ka sa imong kaugalingon, manganti nagyug ka sa imong kaugalingon, di nagyug ko mo usog. Kaisa na lang. So kung musog pagkakaisa, dili na repentance. Ang repentance, si Jesus Christ kabalik-balik yun na, pag hinulsol ka mo, bisan si John the Baptist, pag bautismo ka mo, pag hinulsol ka mo, abot masabot, manganti na ka sa imong kaugalingon nga dili nimo balikon ang imong mga sala. Pero kung ikaw gabalik-balik ka sa imong sala, wala ka naghinulsol. Dili na siya repentance. Unsa kahi atong buhaton aron nga dili ta mamatay sa atong sala. Ari na ta sa John 1:12. Unsa gyud si John 1:12? Sa tanan nga udawat og musalig kaniya, kanila nga nagdawat maghatag siya katungod nga mahimong pagkaanak ra maday sa Dios.